Kay México suyupin runakuna llakisqaraq kanku imaraykuchus kaypi kog película sutichasqa El Habitante nisqa sutichayuq 2017 pi lluqsimuran hina lluyña qawanku hinaspas chaypi kaynata nin kay kunan actual papa León 14 nisqa sutiyuq kunan kashan kay Roma llaqtapi imatas ruwan kay película nisqapis wañupun kay colapso pulmonar nisqawan hinaspan lluyta punkuchiqaqchu kanma imaynataq rinispa chaymi ninku wakinqa kay películapiqa ninku una muerte ficticia kashan nispa ichaqa yachanaykis milluymi tapunku chiqaqtachu kay pasanqa chiqaqtachu kay carnal nisqa papa León 14 wañukapunqapas nispa ichaqa kay México suyupia runaqa lluy llakisqa rimanku imaymana kanalkunapiraq rimayshanku imanaqtinmi kaynata ruwamuranku chiqaqtapas pasakunqa kayqa nispa ichaqa kay película ruwaqkuna ninku manan chiqaqchu kanqa imaraykuchus nuqaykuqa imaymanata ñawincharayku kay profecía nisqakuna ñawinchasqaraykumantan kaytaqa hurqumurayku chaymi kay willakuyqa llu tiqsimuyintima ch'iqirishan ichaqa wawqiypa nay película nisqallan manan chiqaqchu yachanaykipaq ya allin michaqa wawqiypa nay nuqawanqa ichaqa huk kutikamaña tupananchiskama